Sende sita musule, paiman sidu pakaboro, lante penanda bisaran na puang matua, umpamatan na pena, ulendui channel YouTube, YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadang na puang matua, la tarangi serata bahasa, lan atu ya te, dia lalamai bugana surat na Yohanes, pasal 2 angka 26 saya lako 20 angka 2. Apa dolo lata basa tu kadang na puang may komi tamas sambayan. Ya te katuan ki o puang atami. Ya moto kisorong imati olo malabimi menadi kurian sumanga. Pak de pagarri kan ni dia memintu salah budangki. Tadoang kan ni tu dia nakakinan. Pasake kan ni siapa kilala kan ni. Lendui bena masalo mi. Kira kibasa isya laki rangi tu kadang milan atu totemo. Nama din membual lang katuangki. Lansangan na puangki po Yesu ki masambayan. Amin. To temote anakku, manda komi lan kalena. Umua iya ke di pasombon. La unappa ki kabataran siatae talakasirisan dio olona ke atu kasayanna. Na dipakondi na kuah torro lan Kristus. Torro lan Kristus. Silu kaboro lan sangan na puang Yesus Kristus. Ya tonna allo dunga lendu. Lan minggu pura dibokoi. Mangka muki dipakilala kumua. Antabirisan siakina umpe marangamelo itu pak pangadaran. Mepa pusah. Lan lolangan katuanta solana sangki sia latape maranga tu pak pangadaran mepa pusa tu nenek dadi lan katuanta di koda na sakalangan ni tu diona kaloboran na pombongan apa tak ora ya to kumua lama lenasang miki lako pas sikolan lamilada susini sak pas sikolah antamane la malute la untandai tongan ni umpasi sengarang ni tu pak pangada tongan sia iya tu salana sangadina la birisan ki umbasa surat madatu birisan mak joren lan kasih pulungan kami nomban sia birisan ki umbasa teme surat tu umpokadai tu diona pak pangadaran tongan diona puang matua. Sulu tuh di kaboroi lan puang Yesus Kristus. Kadang na puang tu tabasa lan atu totemo. Umpa pesanan ni kumua ia tu kaditok kuan. Mangka mo natarima kombongan ba atu tongna. Puang matua lan puang Yesus Kristus. Ulendui pena masalo. Tumangka na sorong puang matua tama katuan na mintu to umpatongan. Ya tu pena masalo. Ia mo la umpatudu itu dia nak kameloan sia katonganan. Tumintu to mak patongan laku puang matua. Angka 27 Pak Basanta atu yete sia mak dindu kata tiro tabasalan Yohanes pasal 10 pak angka 26. Apa bisa tula menjadi pasanana tahunna puang matua tukumua la torro tu tahunna lan Kristus batuanan na kumua ia tu tomak patongan batu to umpatongan puang matua ditambai sia disua la tontong siumpo batu siulang mana pa puang Yesu tu mintu tudio na katuanna dikua anna birisan sia matokko umpirangi kadanna sia unaparan kamanaparan sia kamasokanan diona katongananna puang matua. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Di paranglo itu penama bulololong sia kabataran bekemorai ki itulah torro lan Kristus. Si patutongan la tapu pembuah lan lolangan katuanta tukumua totorro miki lan Kristus
ulendui kasendian tak turu lan kasih pulungan sia kamenomban birisan sia tontong sende urangi pak pangadaran napuang sia diona kadan napuang matua matuttu umbasa kadan napuang kiallo tuo situnduan sia si pakaborok ya nasang mo te susinna te tu lanani payan sia manasa tukumua totorro moki lan Kristus sia pena masalo tutorro lan kaleta untun duiki sia umpa batta ki untangai upo kadai sia upo gaoi tu katonganan na puang matua amin ta masambayang kadami umpaturukan ni lakina ulolangan ni pejona katuangki opuang pena masalo pabatta mo kani pamatoto mo kani umpogau ilan katuangki hindi tu katuangki opuangki sorong mati olomi lan sangan na po Yesu amin rampoin de matotu kadan na po ang matua narangi lan atu yate tontong bangki palaku kumua ta subscribe ite kadan na puang siya tapak bagian nila ko sang manya sang baineta kure semanga puang tontong umpasake komi solanasang